iki ni igihe cy'amahirwe akomeye, ni igihe cy'amahirwe ubuyobozi bw'igihugu cyacu burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika gutabara abanyarwanda kugira ngo bagire ubuzima bwiza ari uko bikingije iki cyorezo cya COVID-19, kandi birakorwa neza. Tunashimira n'abaturage babigizemo uruhare n'abandi babwira bagenzi babo kutabera kubona urukingo kugira ngo bashobore kuramira ubuzima bwabo. Ahandi hirya no hino hari ubwo binanirana, ariko mu gihugu cyacu urabona ko hose mu turere abantu barabitabira, kandi ugasanga nibwo buryo bwonyine bushoboka bwo kugira ngo turamire abanyarwanda. Na hano rero Bugesera niko bimeze, ariko gusa hariho bake batarabyitabira. Nyamuneka mu masibo, mu midugudu, hose dufatanye uburyo bwihuse kugira ngo dutabare umunyarwanda, tumufashe kugira ngo abeho. Hamwe n'izi ngamba zo gukumira COVID-19 zirimo agapfukamunwa, guhana intera, gukaraba intoki, amazi meza n'isabune n'ibindi bikorwa, ubu bukangurambaga buradufasha kugira ngo iki cyumweru turimo dushobore kujya hirya no hino. Koko nk'uko babivuze, umuntu akuza mu iduka ashaka isabune, kumubaza ukamugira inama, ntabwo kuvuga ngo warikingije gusa. Nyamuneka tabara, mutabarane twese, tabara, mutabare twese, twikingize n'ubundi dushobore guhangana n'iki cyorezo tukirinda cya COVID-19.